Mathiko-inĩ ma Helena Jepkosgei Bet, nyina wa mũhũri biacara wĩ gatũ David Langat mwena wa Olesos kaunti-inĩ ya Nandi, nĩkuo mũnini wa President Rigathi Gachagua arathing'agĩrĩria ateti mahorohie ũrugarĩ wa ũteti ũrĩa augĩte atĩ ũratũma Akenya mathingithĩrio mwĩhoko wa gũtungatĩrwo na njĩra ĩgwete. Kila mtu achangie so that we all succeed together. And if there is a blame, we also share it. Sitakuwa namna hiyo. So tusaidiane. So wakuje, hata wale wako nje bado kuja, they are welcome. Wakuje tufanye pamoja. Bila tulisema tu mtu asiketi pale mwingine ameke. All the interventions imejaribiwa kufanyika ya kuchange His Excellency the Deputy President. They are affecting the presidency of Dr. William Ruto. And I wish we can tell our people, just stop wherever you are. Wacha tushikane, tuone vile tutaweka rais na deputy wafanya kazi, tuweze kuruka 2027. Huyu rafiki yangu Rigiji mtashikilia yeye. Si unajua iko watu hapa wanamwangalia wanamdharau. Unajua yeye ni villager, yeye ni mtu ya kijiji kama nyinyi. Haelewi maneno sana. Sasa anachukiwa, anaambiwa Nairobi, hii mtu ya kijiji akwende nyumbani, sisi tuletewe profesa. Profesa ni wetu na hii Rigiji villager ni yetu. Sisi maneno yetu kule nyumbani tutapanga ikae mzuri. Ikikuwa mzuri tukutane na nyinyi North Rift, South Rift ikae mzuri. Kingpin ni mmoja anaitwa William Ruto. Kingpin wetu kule anaitwa Rigathi wa Gachagua. Thutha wa kwĩrwo nĩ mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya bũrũri Kimani Ichung'wa atĩ nĩagondereire wĩra-inĩ wa kũrũmbũiya thũgũrĩ ya macani, kahũa na iria ũrĩa ehokeirwo nĩ President William Ruto, mũnini wa President ahinyĩrĩirie atĩ ũteti ũgũthingithia sekta ici cia bata handũ ha gũciethera kĩhonia. Ile tunaomba tu our leaders, msiweke siasa kwa hii chai, mtaharibu. Hii chai ni wakulima. Hii mambo ya chai ni ngumu. It is the farmers who can understand what goes on. Mheshimiwa Rigathi Gachagua ninaona akikanyanga steps ya president wetu akisema tuunganishe watu kutoka kwa the lake. Gachagua anasema sawa. Tuunganishe watu kutoka kwa coast, nasema sawa. Sasa ni nini shida sisi wengine viongozi tuko nayo? Sisi ni timu moja. Na kama sisi ni timu moja, maneno ikiwa mahali, tuitane kwa nyumba, tuache microphone. Sasa unaona siku hizi mimi nimenyamaza kwa sababu nimeanza kuwa mzee. Nimeanza kuwa mzee. Hii maneno mengine hii tukae kwa nyumba yetu. Deputy President ni mmoja, rais ni mmoja, sisi ni watoto yao, mtuite, useme wewe mtoto umekosea hii, huyo mwingine umekosea hii, lakini hii maiki ndio sumu. Rigathi anyitĩrĩire atĩ ihĩngĩca iria iracũngĩrĩirie mũkimanĩrĩrio wa tani mirioni 1 cia macani thito-inĩ ya Mombatha nĩ cieheretio na agũri makonekana, na handũ ha ũteti aroria atongoria mambĩrĩrie kambĩini ya gũteithĩrĩria arĩmi gũkũria macani mena ikĩro iria ciagĩrĩire nĩguo mone thoko na ũhũthũ makĩria kaunti-inĩ cia Nandi, Bomet, Kericho, Nyamira na Kakamega. It is not lost on us that we have challenges. But the formula that we use to address those challenges will either make it easy for us to deal with those challenges, or it will make it difficult for us to deal with those challenges. The economic challenges in our country, the political challenges that we have in our country. But the first and important thing ni kwamba let us be united. Come 2027, we are serious this time kama Wanandi. Na tuite tukuje huko kwako tuongee. We are very serious. Pick a friend. Our president achukue 10, wewe 10. Hiyo ni lazima. Hiyo ni lazima. Atupembelezani na tuseme uongo. We the Nandis. Si Kalenjins, the Nandis hapa Nandi. We always determine the leadership ya dunia hii Kenya. Mũnini wa President no orĩtie maabitha rũhonge rwa gĩthomo maikarage magĩthũrimaga kũrĩa arutwo makomaga thukuru-inĩ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ kũrĩa kũregenyũku nĩ kwarũngwo mũtino ta wa Endarasha ũrĩa ũroragire arutwo 21 ũtanahanĩka. Ngĩribotera
Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.